نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد ووصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن كنتم مع الصادقين صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد عظمت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بیاخ صلوات اللہم صلی علی محمد. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید شہداء، ماتم داران خیر و نساء، پروردگار عالمین کرین سانی عبادت قبول. پروردگار عالمین مودن اس کنی غمس من سوائے غم سید شہداء اس نش روزن روزی جناب فاطمہ زہرا. خدایا سون ودن سون نال سان فریاد سون نظر و نیاز یہ واتنا بر تربت سید شہداء. خدایا وسیل چی خانہ نبوت خانہ امامت پرت کن سیدس مومنین سن خانہ کر دین و دنیا آباد. نمن مومنین ہند یم گام کم شہر کم علاقہ مومنین خدایا یم کرک دین و دنیا آباد. خدایا وسیل چی بیماری کربلا علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کل مریض مومن بیمارن شفا. حاضرین المز اگر کا مریض یا مریض دار واریا مومنین اٹھ التماس دعا کروں. خدایا بیاکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ ساتس مز کرو شفائی کامل عطا است کر صحت کامل عطا. خدایا ظلم ظالم دفع شیعتک ظلم ظالم دفع عزاداری ہن ظلم ظالم دفع. خدایا یم تے پنی جوار رحمت اس کو نیتک سادات مومنین مومنات علماء دین مجتہدین اموات حاضرین بالخصوص تعظ مرحومین یم سندس یادس مز اس یاد جائی جمع چھ گمت. خدایا بیاکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن جناب امام حسین سن شفاعت نصیب. خدایا دنیا ساہو خطا کر جگ در گزر. خدایا بحق جوانانی کربلا جناب علی اکبر جناب ابوالفضل عباس سانی قومک ہر کھاں جوانا رچن ازہر بلا. نم حاضرین جوان تھوک ازہر بلا محفوظ بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی صلی اللہ محمد. عزیزانی گرامی، ماہ شعبانک آخری ایام چھ چلان. فرماوان امام جعفر صادق علیہ السلام یہ دعا گھس نمن ایامن مز ماہ شعبان کے نمن آخری ایامن مز یہ دعا گھس زیادہ زیادہ پر. خداوند کریمس گھس ون خدایا اگر نہ ژےٚ ون یمیت ماہ شعبانس مز میانن گنہن میانن تقصیراتن درگزر اسی کورمت لہذا یمن آخری ایامن مز میانن گنہن کر گزرا. تکیازِ ماہ شعبانک آخری ایام عظیم ترین ایام. ام پتہ یوان ونن
اگر نہ انسانن یت ریتس روز تھائی اگر نمن ایامن روز تھائی پتہ آسی یوں ایامو یتھی روز تھاوان تھاون پتہ کری شروعات ماہ مبارک فرماوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زن تھائن برابر یت ماہ شعبان کس ریتس روز اگر نمن ایامن روز تھائی لہذا عظیم ریت ماہ شعبان کینچن زیا ژور دۄہ چھِ وۄنۍ اَمہِ ماہ شعبانٕکۍ اگر نہٕ وۄنۍ اِنسان یِمن رحمت کٮ۪ن یِمن ایامن سۭتۍ فیضیاب آسہِ گوٚمُت کینٛہہ وُنہِ آسٮ۪س نہٕ توٚگمُت ییٚمہِ ماہ شعبانٕچ عظمت حٲصِل کَرٕنۍ کینٛہہ لہذا نۄم 2-4 دۄہ چھِ وۄنۍ أمِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ غنیٖمت لہذا یہِ تہِ گوٚژھ یتھ رحمت کِس دٔریاوس منٛز شٲمِل أمِس تہِ گوٚژھ خۄداوندِ کریٖم یتھ رحمتس منٛز شٲمِل کرُن لہذا أسۍ کرو یہوے دعا دپوس خۄدایا یُس یِمن ایامن ماہ شعبان کٮ۪ن ایامن منٛز پننٮ۪ن خاص بندن پٮ۪ٹھ لطف رحمت مغفرت کرامت رحمتٕچ نظر چھِ کران یا رحمت چھُکھ یتھ دُنیاہس منٛز نٲزِل کران پننٮ۪ن خاص بندن پٮ۪ٹھ خۄدایا اسہِ کٔرۍ زِ تمہِ منٛز بوٚڑ حصہٕ عطا فرماوان پروردگار عالمیٖن قرآنِ مجیٖدس منٛز بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ان کنتم مع الصادقین خداوند کریم گۄڈنیتھٕے خطاب کران ایمان انن والٮ۪ن یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان انن والیو خداوند کریمس کھوژِو تقویٰ کٔرِو اختیار اگر تُہۍ تقویٰ اختیار کٔرِو تُہُنٛد محشوٗر کرِ جناب پروردگار عالمیٖن صادقیٖنن منٛز صادقیٖن کم چھِ یعنی پٔزۍ لُکن سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آیہِ گٔے نٲزِل عرض آو کرنہٕ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یِم صادقیٖن کم چھِ یِمن خۄداوندِ کریٖم چھُ ونان اگر تُہۍ تقویٰ اختیار کٔرِو اگر تۄہہِ منٛز خوفِ خۄدا یی اگر تُہۍ خۄداوندِ کریٖم سٕنٛدٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو تُہۍ ہسا گٔژھِو یِمن صادقیٖنن سۭتۍ پتہٕ ونان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیمن تہِ کوٚر ٲخری زمانس منٛز دعا حضرت ابراہیمن کوٚر خۄداوندِ کریٖمس دعا خۄدایا مےٚ کٔرۍ زِ صادقیٖنن سۭتۍ شُمار پتہٕ ونان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھ چھُ لفظِ مراد صادقیٖن جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِنہٕ وٕچھان یہِ قرآنِ مجیٖدس منٛز یہِ آمنو یہِ چھُ درٛامُت لفظِ آمنہ آمنہ مطلب گوٚو انسان روزِ امنس منٛز قرآنِ مجیٖدس منٛز چھِ پروردگار عالمیٖنن یہِ لفظ استعمال کوٚرمُت 231 لٹہِ یا ایہا الذین آمنوا یہِ آمنہ لفظ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہسا سوال کرنہٕ مولا أسۍ حظ چھِ قرآنس منٛز اکثر پران قرآن چھُ مختلف قٕسمن ہُنٛد خطاب کران بعضے چھِ ونان یا ایہا الناس بعضے چھِ ونان یا ایہا النبی بعضے چھِ ونان یا ایہا المزمل بعضے چھِ ونان یا ایہا الکافرون بعضے چھِ اکثر قرآن ونان یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین یِم کم چھِ یِمن قرآن یہِ خطاب چھُ کران یا ایہا الذین آمنوا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کران ییٚلہِ تُہۍ قرآنِ مجیٖدس منٛز یہِ لفظ وٕچھو نا یا ایہا الذین آمنوا تۄہہِ گژھِ پننہِ جایہِ خیال کرُن یہِ آیہِ چھےٚ گٔمٕژ نٲزِل شانہِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وۄنۍ کیُتھ گژھِ یہِ مومن آسُن ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ قرآنِ مجیٖد چہِ یِم آیہِ چھِ دۄیو طریٖقو چھُ انسان زندگی گُزاران اکھ زندگی چھِ آسان انفرٲدی کُنُے زوٚنُے روزِ انسان بیاکھ چھُ آسان اجتمٲعی مثلاً یعنی لُکن درمیان کیُتھ گژھِ انسان آسُن لُکن سۭتۍ کیُتھ گژھِ أمِس وۄتھُن بِہُن آسُن مولا امیر المومنین أتھۍ نہج البلاغس منٛز بیان کران مومن سٕنٛز صفات مگر کٔمِس مومنہٕ سٕنٛدۍ یُس مومن مثلاً سماجس منٛز کیُتھ گژھِ یہِ مومن آسُن انفرٲدی چھُ مولا امیر المومنین أکِس جایہِ ونان مومن گوٚو سُہ ییٚمہِ سٕنٛز تنہٲیی پاک آسہِ
یس تنہائی مز پاک آئے سہ گو مومن مثلا یتھ جائیں امس کہانی آسہ وچھان تم جائے رکا یہ مومن پن پان گنہو نشن مولا امیر المومنین ونان یہ چھ مومن بیس یہ پن پان رکاون گنہن نشن امس چھنہ مومن ونان مومن چھ تمس ونان یم سٕنٛز تنہائی پاک آسہ ونان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و یم سات یہ مومن سماجس مز یہ گۄڈنِچ کالٹی وٕچھو تُہۍ أمِس مومنس یہِ گژھِ آسُن ایماندار عظیم ترین صفت چھِ أکِس مومنس اگر یہِ ایماندار آسہِ مولا فرماوان ایماندارس چھِ ژور قٕسم یعنی ژورن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ أکِس انسان سُنٛد یہِ ایمان آسان مستحکم ژور پِلر چھِ ایمانس یم کم ژور پِلر چھِ گۄڈنٮ۪تھ ونان مولا امیر المومنین یقین دوٚیِم ونان مولا امیر المومنین صبر ترٛیٚیِم ونان مولا امیر المومنین جہاد ژوٗرِم ونان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اعتماد یم ژور چیٖز گژھن أکِس مومنس آسٕنۍ ایماندار کٔمِس چھِ أسۍ ونان ایماندار ایمانس چھُ مُخٲلف اگر انسان أمِس نِشن ایمانس اتھ چھُ مُخٲلف اگر انسان خیانت کرِ ایماندار اکثر ییٚلہِ أسۍ وٕچھو تاریٖخ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پران چھِنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس ٲسۍ نہٕ 40 ؤرین یِم کُفار نبی مانان رسول ٲسِس نہٕ مانان یعنی پیغمبر ٲسِس نہٕ مانان مگر بوٚڑ بارٕ لقب ونان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہسا چھُ ایماندار گوٚو ایمانس چھُ وٕنکیٚن کِس زمانس منٛز اگر أسۍ وٕچھو ایمانس چھُ وٕنکیٚن امتحان أکِس انسان سٕنٛدِس ایمانس چھُ امتحان فرماوان بڑ آیت اللہ بیان کران دوٚپُکھ اَسہِ چھِ پننہِ زندگی منٛز تِم تہِ نفر وٕچھمٕتۍ تِم تہِ انسان وٕچھمٕتۍ ییٚلہِ یِم صبحٲے گرِ چھِنہ نیران یِم چھِ با ایمان نیران مگر ییٚلہِ یِم شامن واپس چھِ وسان یِم چھِ آسان بے ایمان گٔژھِتھ واپس آمٕتۍ توے وٕنکیٚن کِس زمانس منٛز ونان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساروی کھۄتہٕ یتھ أمِس انسانس چھنہ وٕنکیٚن زیادٕ رٲچھ پیوان کرٕنۍ سُہ چھُ یِہوے ایمان أمِس ایمان یُس یہِ ایماندار یہِ شخص چھُنہ آسان أمۍ سُنٛد محافظ چھُ جناب پروردگار عالمیٖن پانے آسان ایمان ییٚلہِ آسہِ مگر کُس ایمان فرماوان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ کٲنٛسہِ انسانس منٛز ایمان آسہِ أمِس چھِ ونان مومن ییٚمِس انسانس مومن چھِ ونان پیغمبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کران یہِ ہسا چھُ مثلہِ پہاڑ کُس پہاڑ ات پہاڑس اگر خبر کوتاہ واو تہِ یی نا خبر کوتاہ زلزل تہِ یی نا یہِ پہاڑ چھُنہٕ پننہِ جایہِ ہلان أمۍ سٕنٛز مثال چھےٚ أمِس گوٚو اگر أمِس خبر کمیُک دُنیاہس منٛز خبر کُس طوٗفان تہِ یی نا یہِ گژھِ نہٕ پننہِ جایہِ ڈلُن کُس چیٖز چھُنہٕ أمِس ڈل یعنی امہِ پننہِ جایہِ نِش ڈلراوان یہِ چھُ یِہوے ایمان امہِ ایمانٕچ مثال ییٚمہِ ساتہٕ عمر ابن عبدود آو جنگہِ خندقس منٛز مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ یہِ عمر ابن عبدود چھُنہ ونان کُس چھُ سُہ اے مسلمانو تُہۍ ونان چھُو اگر مےٚ کانٛہہ تۄہہِ منٛزٕ مارِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ جنت کیازِ چھُنہٕ کانٛہہ برونٛہہ کنہِ یِوان آیا تۄہہِ چھُنہ جنتُک شوق کِہیٖنۍ تہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پراران امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِ مےٚ اجازت تاریخ بیان کران یُتھُے اجازت میوٗل جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلامس سرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ تھوونس پنُن امامہٕ لباس لوگنس پنُن ذوالفقار گنڈنس پانے امہِ ساتہٕ عظیٖم تریٖن جملہٕ ونان امیر المومنینس متعلق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ونان دپان آز درٛاو کُلہِ کُفرس مُقابلہٕ کُلہِ ایمان اکین دِوان مثال عمر ابن عبدود یہِ چھُ تمام کُفرُک جڈ چھُ عمر ابن عبد مگر بیٚیہِ اند ونان تمام ایمانُک مجسم چھُ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِنہ یتھ دُنیاہس منٛز سُے انسان چھُ سُرخ روح ییٚمہِ سٕنٛدِس دِلس منٛز یہِ ایمان چھُ آسان
ایمان آسان امچ مثال چھو تۄہہِ مختلف جایَن میلان مثلاً ونکٮ۪ن یُس تُہۍ وٕچھان چھُو حال حالٕے ایرانس تہٕ امریکہس درمیان جنگ کم چیزن چھُ رہبر معظم ثٲبت قدم تھومُت کم چیزن تھانٲے یِم مجتہد عالم ثٲبت قدم اگر تُہۍ بوٗزِو نا یِمن ٹینکن بمن میٖزٲیلن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یِمن کٕہٕنۍ تہِ اعتماد کٕہٕنۍ تہِ بروس کتھ پٮ۪ٹھ چھُ صرف یُس یِمن دلس منٛز یہِ ایمان چھُ دلس منٛز یُس یہِ ایمان چھُ اگر أسۍ وٕچھو أتھۍ ایرانس منٛز چھُ اکھ شہیٖد اکھ گلزار شہدا وٕچھو شہدان ہُنٛد مقام کیٛاہ چھُ ایمان کتھ جایہِ چھُ واتناوان انسانس أمِس یُس سید بُزرگوار یہِ چھُ أکِس جنگس منٛز گوٚمُت شہیٖد لیکھِتھ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس تتھ کنہِ تتُتھ یۄس تٔمِس بورڈ چھُ تتُتھ لیکھِتھ تتھ أمِس شہیٖد بُزرگوارس أمِس چھِ آسان میٹرکس کوٗر أمِس یُس یہِ شہیٖد چھُ گژھان أمِس چھِ میٹرکس کوٗر آسان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کوٗر چھےٚ نا میٹرک پاس کران میٹرک پاس کٔرِتھ چھُ پتہٕ اتھ سرٹِفکیٹ پیوان مٲلۍ سُنٛد دستخط کرُن یُتھُے یہِ پاس گٔے أمِس ووٚن أمۍ اتہِ أمۍ کالجن منٛز یا أمۍ سکوٗل منٛز أمۍ پرنسپلن ییٖتِس کالس ژےٚ مٲلۍ سُنٛد دستخط ٲسی چٲنۍ یہِ سرٹِفکیٹ ہیٚکہِ نہٕ میٖلِتھ کھاتہِ اتھ لیکھِتھ أمۍ سٕنٛزِ اتھ کنہِ مول چھُ شہیٖد گوٚمُت مول چھُیی نہٕ یہِ کیٛاہ کرِ یہِ آیہِ گرٕ یہِ چھےٚ زار زار ودان أتھۍ راتس منٛز چھےٚ یہِ وٕچھان أمِس پننِس بابس خوابس منٛز یہِ بابہٕ چھُ أمِس کورِ ونان دوٚپمس کوٗر چون مُشکل گوٚو حل چون مُشکل صبحس ییٚلہِ یہِ کوٗر گٔے یتھ سکوٗلس منٛز یہِ سرٹِفکیٹ اننہِ اتہِ وٕچھِنۍ یتھ جایہِ پیرنٹ سُنٛد دستخط چھُنہ آسان کرُن اتھ جایہِ أمۍ روتلے تھوٚومُت دستخط کٔرِتھ یہِ چھُ ایمان توے ونان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مومن سٕنٛز گۄڈنِچ خصلت چھےٚ أمِس کوتاہ منٛز ایمان گژھِ آسُن مومن چھُ یِوان ایمان سۭتی ماننہٕ ییٚمِس منٛز ایمان آسہِ توے ونان دپان گۄڈنِچ خصلت ییٚلہِ ژٕ سماجس منٛز نیرکھ ییٚلہِ ژٕ بازر نیرکھ ییٚلہِ ژٕ دُنیا دٲری کرکھ اتھ دُنیا دٲری منٛز وٕچھِو ژٕ کوتاہ با ایمان چھُکھ کاربار چھُکھ ژٕ کران اتھ کاربارس منٛز کوتاہ با ایمان گژھکھ ژٕ آسُن کٲنٛسہِ سۭتۍ چھُکھ ژٕ وعدٕ کران اتھ وعدس منٛز کوتاہ با ایمان گژھکھ ژٕ آسُن چٲنِس ایمانس چھُ امتحان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان یتھ زمانس منٛز پننِس ایمانس رٲچھ کرٕنۍ گٔے یِژھٕے زن چھُ آسان نارٕ تینٛگُل یتھ اتھس منٛز پننہِ مدرسُک یتھ مدرسس منٛز ایرانس منٛز پران ٲسۍ امیُک استاد ٲسۍ ونان مدیٖر ونان دوٚپُن بہٕ گوس یور مشہد زیارتس دوٚپُن یُتھُے بہٕ مشہد گوس اتہِ وٕچھ مےٚ 3 آیتُ اللہ 3 جاین زیارت کران امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس روزس منٛز 3 آیتُ اللہ کران زیارت دوٚپُن بہٕ گوس مےٚ دوٚپ بہٕ ونہٕ ہا یِمن تُہۍ کیٛاہ چھُو پننہِ خٲطرٕ دعا منگان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلامس بہٕ تہِ کرٕ ہا یِہوے دعا بہٕ تہِ منگہٕ ہا امام رضاہس یِہوے دعا دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ اور گوس گۄڈنِکِس أمِس نِش صلواتہ پٔرۍتو دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ گۄڈنِکِس أمِس آیتُ اللہس نِش أمِس مُجتہِدس نِش گوٚو دوٚپمس اکھ گٔے میانا ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژٕ کُس دعا چھُکھ ونان امام رضاہس بہٕ تہِ منگہٕ ہا یِہوے دعا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلامس دوٚپُن یہِ آیتُ اللہ ووت مےٚ یہِ عالمِ دیٖن ووت مےٚ بہٕ چھُس امام رضاہس ونان یا امام مےٚ گژھِ آسُن عاقبت بخیر عاقبت بخیر چھُ أمِس یُس ایمانس پز یعنی ثٲبت قدم روزِ اتھ چھِ ونان عاقبت بخیر دوٚپُن گوس دوٚیمِس أمِس مُجتہِدس نِش دوٚپمس آگاہ ژٕ ون حظ ژٕ کُس دعا چھُکھ ونان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بہٕ تہِ کرٕ ہا یِہوے دعا دوٚپُن یہِ ووٚتھ مےٚ اورٕ بہٕ چھُس امام رضاہس یُتُے ونان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرٕ میانہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی اللہ ووصیہ امیُک مطلب یہِ تہِ ونان خۄدایس بہٕ گژھٕ آسُن عاقبت بخیر دوٚپُن گوس 3مِس أمِس عالمِ دیٖنس نِش أمِس مُجتہِدس نِش دوٚپُس آگاہ ژٕ کُس دعا چھُکھ ونان امام رضاہس دوٚپُن أمۍ تہِ ووٚن یِہوے بہٕ چھُس امام رضاہس ونان یا امام ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرٕ میانہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن نامِ امیر المومنین علی ابن ابی اللہُمَّ صلی علی محمد
ونکن وچھو نا یتھ زمانس مز یہ عاقبت بخیر واریاہ مشکل یتھ زمانس مز انسانس حفاظت کرنس عاقبت بخیر تم تم لُکھ تاریخس مز یم سات وچھان نا 60 ؤری 90 ؤری آسان تم یمنٕے دٲیرن مز مگر ٲخری لحظن آسان تمہِ دٲیرِ نِش تم پتہٕ دوٗر کینٛہہ لُکھ چھِ تم چھِ آسان 60 ؤرین 70 ؤرین مگر تم چھِنہٕ آسان ییٚمہِ دٲیرٕکۍ نفر مگر ٲخری لحظن چھِ آسان تم امِچ مثال بہترین حضرت حُر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حُر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حُر اوس عاشور کِس صبحس تام ابن زیاد نے فوجُک کمانڈر مگر عاشورُک دۄہ صبح آو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس ات کیٛاہ أسۍ چھِ ونان عاقبت کینٛہہ آیہِ امامس برابر مدیٖنہٕ مکہٕ پٮ۪ٹھ سۭتۍ تتھ دورِ عاشورس تام ٲسۍ امامس سۭتۍ یُتھُے عاشورس صبحٲے ووت یِم ؤتھۍ تہٕ توے ونان امیر المومنین گۄڈنیُک امتحان چھُ أمِس مومنس ایماندٲری ایماندار کوتاہ چھُ یہِ نٮ۪ماز روزٕ حج یہِ چھُ دوٚیِم سوال گۄڈنیُک چھُ چٲنِس ایمانس امتحان ژٕ کوتاہ ایماندار چھُکھ ژےٚ منٛز کوتاہ ایمان چھُ دوٚیِم چیٖز ونان حضرت امیر المومنین أمِس انسانس یُس یہِ مومن گژھِ مومن یُس چھُ آسان یہِ چھُ آسان دوست خواہ یعنی أمِس چھِ زیادٕ زیادٕ دوست آسان أمۍ سی مولا امیر المومنین سُنٛد جملہٕ نہج البلاغس منٛز مولا فرماوان اگر ژٕ یتھ دُنیاہس منٛز زندگی چھُکھ نا کران تِتھ کٔنۍ کر زندگی لُکھ گژھن تڑپٕنۍ أسۍ کرو أمِس سۭتۍ مُلاقات وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ ییٚمہِ دُنیا نیرکھ لُکھ گژھن نہٕ یہِ وَنٕنۍ کہِ الحمدُاللہ یہِ درٛاو ییٚمہِ دۄہ لُکھ گژھن ژےٚ پتہٕ گریہِ کرٕنۍ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونان کٕمو چیٖزو سۭتۍ چھِ أمِس انسانس دوست زیادٕ بنان کٕمو چیٖزو سۭتۍ چھِ لُکھ أمِس نِش ژلان فرماوان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس انسانس اخلاق آسان نا بہترین اخلاق تٔمِس چھُ زیادٕ کھۄتہٕ دۄہ کھۄتہٕ دوست بنان اخلاقٕے سۭتۍ چھِ أمِس انسانس دوست بنان دوٚیِم چیٖز ونان مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران دپان ییٚمِس انسانس منٛز بد اخلاق آسان نا تٔمِس نِش چھِ سٲری ژلان گوٚو اخلاق چھُ سُہ اکھ زیور یہِ چھُ دُشمنس تہِ دوست بناوان اخلاقٕے چھُ سُہ اکھ چیٖز یہِ چھُ دوستس دُشمن بناوان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کران دپان انسان چھُ چھُپیومُت خزانہٕ کٲنٛسے چھُنہٕ پتہ یہِ کیاہ چھُ دپان اسہِ کر چھُ پاے لگان أمۍ سُنٛد یہِ وۄتھُن بِہُن أمۍ سُنٛد کردار مولا امیر المومنین فرماوان ییٚلہِ یہِ کتھ کرِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کتھ چھُنہ کران یہِ انسان أتی چھُ أمِس فکرِ تران أمِس منٛز کیاہ چھُ أمۍ سُنٛد علمُک پاے چھُ لگان ییٚلہِ یہِ کتھ کرِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اخلاقن ہُنٛد پاے چھُ لگان ییٚلہِ یہِ کتھ کرِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن کردارن ہُنٛد پاے چھُ لگان ییٚلہِ یہِ کتھ کرِ أمۍ سٕنٛدِ وۄتھنہٕ بیہنُک خاندان چھُ پاے لگان ییٚلہِ یہِ انسان کتھ چھُ امی سۭتۍ چھُ پاے لگان ییٚلہِ یہِ کتھ چھُ کران توے ونان جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مومنہِ سٕنٛز دوٚیِم خصلت چھِ أمِس چھُ دوست زیادٕ آسان تِکیازِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اخلاقن چھِ سٲری عاشق گژھان أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اخلاقن چھِ سٲری فریفتہٕ گژھان أمِس چھِ سٲری پسنٛد کران أمِس نِش بیہنس چھِ سٲری پسنٛد کران تِکیازِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اخلاقن منٛز چھِ اکھ خوشبوٗ یِوان خوشبوٗ گژھِ تمام شیٖز گژھِ خوشبوٗ آسٕنۍ فرماوان ییٚلہِ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اکہِ بستی کِنۍ گوٚو أمِس چھُ پنُن صحابی سۭتۍ امام أمِس ونان دوٚپنس یِم کم دوٚپنس یا امام یِم حظ چھِ سٲنۍ دُشمن یِم چھِ سٲنۍ یعنی یِم چھِنہٕ مُسلمان یِم چھِنہٕ شِیا مولا امام صادق ونان یِم روزن ییٚتی آباد امہِ پتہٕ پکان مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیٚیہِ اتہِ سمکھے بیاکھ بستی أمِس ونان مولا امام صادق دوٚپنس یِم کم دوٚپُس مولا یِم حظ چھِ سٲنۍ دوستدار سٲنۍ شِیا سٲنۍ مانن وٲلۍ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ونان خدا وندِ کریم کٔرِنۍ نمن تِتر بِتر یعنی چھٔکرٲینکھ یہِ صحابی کران عرض دوٚپنس مولا ہُم ٲسۍ سٲنۍ دُشمن ژےٚ ووٚنُتھ نہ یِم گٔژھۍ ییٚتی آباد نہ یِم چھِ سٲنۍ دوست دوٚپُتھ خدایا یِمن کر چھلہٕ چھانگہٕ یِم گٔژھۍ ییٚتہِ تِتر بِتر گژھٕنۍ یِم گٔژھۍ پھہلٕنۍ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ونان دوٚپنس ہۄ چھےٚ بدبوٗ سۄ گژھِ روزٕنۍ أکسٕے جایہِ یہِ چھےٚ خوشبوٗ یہِ گژھِ تمام دُنیاہس پھہلٕنۍ
گو امیر المومنین سن شی خوشبو یہ خوشبو سینٹ ستین اتھ یہ کم سات اتھ یہ چانو اخلاقو ست چانو کردارو ستین اتھ چانہ وتھن بہن ستین یہ گھر بیاکھ متاثر گھن یہ تمہ مکتبک شاگرد یمہ مکتبک رہنما حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. توے ونان امیر المومنین یس مومن آسان مومنس زیادہ دوست بنان دوست آسان. مالک اشتر یل تمہ کوف کہ بازر مز راو اخ شخص آو امس چھن پائی مالک اشتر امس چھن پائی مالک اشتر ام کیا کور ام کر مالک اشترس برو کن مالک اشترس نازیبہ کلام بیان یعنی ام ون ام سی مالک اشترس ون مالک اشترن بدگوئی یم سات یہ دراو تان امس ام سی شخصس ونان یہ بیاکھ نفر سہ زانان یہ کس یمس سی کت کران یمس یہ ونان دس کس دس یہ گو مالک اشتر امیر المومنین سند سپاہ سالار یہ بامبریو دپن یہ گوس مے کن قسم تکلیف واتناون یلی پتہ امس امس دوریو ات وچن مالک اشتر ژامت اکس مسجد من ژامت مالک اشترن نماز لجمت مالک اشتر نماز پران ام پتہ امس یہ ونان دنس مے چھن پاے ژٕ چھُکھ مالک لہذا مے کر ژےٚ سۭتۍ گستٲخی مے کر یہ گستٲخی معاف مالک اشتر امس ونان بہ ژاس توے مسجد مز مے پرن نماز زرکز مے مونگ چانن گنہن خداوند کریمس عفو. یہ امیر المومنین سن امیر المومنین ونان یہ مومن سن علامات یہ مومن سن دویم خصلت. تریم کیا مومنس مز دپان تریم مومنس مز عدالت کس عدالت یمہ عدالت خاطر اخ کتاب لیچمت مولا امیر المومنینس پہ جارج جرداک مسیح عیسائی لبنانک روزن وول ون دپن یہ ات کتاب مز لکھان دپن اگر مسلمانو تہ پائی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کم چیزن کرنو شہید کم چیز آو امیر المومنین شہید کرنا دپن امیر المومنین آو شہید کرنا عدالت کے سبب یس عدالت نا امیر المومنینس امی عدالت کے سبب آو امیر المومنین شہید. مشہور واقع جناب مولا امیر المومنینس عقیل پن بوے دنس آگا ثوچک بنیا سہ خلیفۃ المسلمین و دمے امی مالی امام کھت زیادہ پہم. مولا امیر المومنین بوزان ام پتہ لاگان توت سیکھ جناب عقیلس دنس عقیل اد چھک مے ژٕ بوے مگر یت ساری برابر یت دس مے بوئس حق تیت چکس غیرس توے ونکن تاریخ لکھان حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ونکن تین حکمرانن تام دپان صرف کائنات مز تم 4.5 وری یمن ورین امیر المومنین حکومت کر اچھن امن 4.5 ورین وچمت کنے جائے ژور گژھان اچھن یمن 4.5 ورین وچمت کنے جائے کانس انسان ظلم گژھان اچھن یمن 4.5 ورین وچمت کنے جائے جنگ گژھان. جنگ کت پہ گژھِ ییٚلہِ حقدارس حق واتہِ سُہ کتہِ کرِ جنگ ییٚلہِ مالدارس پنُن مال واتہِ سُہ کتہِ کرِ جنگ ییٚلہِ صاحب حقس حق پنُن واتہِ سُہ کتہِ کرِ لڑٲے. توے ونان بیٚیِس جایہِ دپان اگر کُنہِ علاقس کُنہِ شہرس منٛز تُہۍ وٕچھِو نا أکِس ژۄچہِ کھنجہِ پٮ۪ٹھ لڑٲے وۄتھان أکِس ژۄچہِ کھنجہِ پٮ۪ٹھ دپان یِمن دۄن گژھِ نہٕ وَنُن امہِ مُلکُک بادشاہ گژھِ رٹُن کیازِ گژھِ بادشاہ رٹُن تِکیازِ أکۍ سٕنٛز ژوٚٹ چھِ آسان أمۍ بادشاہن کھٮ۪مٕژ توے چھِ یِمن پانہٕ ؤنۍ لڑٲے. عدالت مولا امیر المومنین ونان عدالتٕچ بہترین مثال بہترین تو شاٹ مثال ونان سُہ چیٖز تھاو ژٕ پننہِ جایہِ یُتھ اتھ قٲبِل آسہِ. مثلاً أسۍ چھِ ٹوٗپۍ دِوان ٹوپہِ ہٕنٛز جاے کتھ جایہِ چھےٚ اگر أسۍ یِہوے ٹوٗپۍ تھاوون کھۄرن پٮ۪ٹھ گوٚو ژےٚ کوٚرُتھ اتھ ٹوپہِ سۭتۍ ظُلم ژےٚ کوٚر نہٕ اتھ سۭتۍ عدالت ژےٚ کوٚر نہٕ اتھ سۭتۍ عدل یہِ چھُ ظُلم امہِ چیٖزٕ خٲطرٕ. ییٚمِس انسانس یُس حق آسہِ اگر نہٕ تٔمِس یہِ دِنہٕ یی زانُن گژھِ ژےٚ کوٚرُتھ ظُلم أمِس سۭتۍ یِہوے ونان جارج جرداک دپان امی چیٖزن کوٚر مولا امیر المومنین شہید آو امی چیٖزٕ کرنہٕ حکوٗمت رٔٹ مولا امیر المومنین أمۍ کٔر سٲری برطرف
مولا یہ ما بڑ قبیلک دن اڑ بڑ قبیلک مال امامس لوٹ کرن چھن سہل یہ گئی دشمن طلحہ کیا اس زبیر کیا اس طلحہ زبیر اس ونان سیف الاسلام یہ کیاز گئی جنگ جملس من مولا امیر المومنین خلاف یہ کیاز لوڑ مولا امیر المومنین ستن جنگ اگر تھی تاریخس پہ یم سات پران تاریخ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سن وصیت ونان ام کر امیر المومنینس وصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ونان ام جائے مولا امیر المومنینس یا ابو الحسن اگر یم وصیت ہیکھ پالت تیل کر بہ زبیرس تو وچھو زبیر کوتا مورد اطمینان شخص اس دنس تیل کر بہ زبیرس یم وصیت مگر یل مولا امیر المومنین بنیا نا حکمران زبیر کیاز گو ناراض زبیرس آو نو منصب دن امس آئی کرسی دن یہ تر قبل مولا امیر المومنین شوبک نا ات جائے یہ گو خلاف ام کور جنگ جمل مولا امیر المومنین علی ابن طالب علیہ الصلوۃ والسلام ست عدالت توے ونان یہ جار جرداک کائناتس مز اگر تھی وچھو نا کھانا حکمران یہ مارن یا آم ظلم کورمت نت آس ام سن کنسہ مونمت توے چھوان یہ دپان مگر امیر المومنین کرنو پنہ عدالت قتل اس عدالت اس جناب امیر المومنین ست یہ امیر المومنین ونان میون مومن میون شی میون مانن وول یم سات کن بازرس مز آسہ ام سن خصلت گژھِ یہ گژھِ آسن عدالت امس مز تہ گژھِ آسن عدالت ژےٚ مز تہ گژھِ آسن عدالت ژٕ گژھکھ نہٕ حق چھپاوُن ژٕ گژھکھ نہٕ حقس پٮ۪ٹھ اتھٕ تھاوُن ولو کہ گردن پٮ۪ٹھ کیازِ آسہِ نہٕ أمِس انسانس تلوار کیازِ آسہِ نہٕ ژوٗرِم چیٖز ونان مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امس مز کیا چھُ آسان امس یُس یہِ مومن آسہِ دپان یہِ چھُ آسان صابر یہِ چھُ صبر کرن وول آسان قرآن تہِ ونان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع بہٕ چھُس صبر کرن والٮ۪ن سۭتۍ بہٕ چھُس صبر کرن والٮ۪ن سۭتۍ روزن تہِ چھُ اکھ ناوٕے صبر انشاءاللہ ماہ سیام چھُ یِنہٕ وول اگر تُہۍ وٕچھو نا یِمن چھُ اکھ ناوٕے صبر تیٚلے چھُ انسان یہ روزٕ تھاوان ییٚلہِ أمِس منٛز یہِ صبر آسہِ سورہ مبارکہ ٲتھۍ پروردگار عالمیٖن أسۍ سورہ مبارکہ بقرہس منٛز ونان أکِس انسانس چھُس بہٕ 7 قٕسمہٕ امتحان کران مال رٔنگۍ اولاد رٔنگۍ جانہٕ رٔنگۍ تمام یِمو چیٖزو اولاد یعنی امتحان کٔرِتھ اگر یہِ انسان یِمن مصیبتن پٮ۪ٹھ صبر کرِ خدا وند کریم چھُ أمِس انسانس پٮ۪ٹھ صلوات سوزان مولا امیر المومنین بیان کران دپان صبرس چھِ 3 قٕسم 3 قٕسمو چھُ صبر آسان اکھ صبر انسان کرِ اطاعتس پٮ۪ٹھ صبر مثلاً موسم چھُ سردی ہُنٛد انسان وتھِ سحرس سردی منٛز یہِ پرِ نٮ۪ماز یہ چھُ تیٚلے ممکن ییٚلہِ أمِس منٛز یہِ صبر مولا امیر المومنین فرماوان اگر انسانن اتھ اطاعتس پٮ۪ٹھ صبر کوٚر أمِس چھُ خدا وند کریم 600 درجہٕ عطا یم 600 درجہٕ کیٛاہ چھِ یعنی مولا فرماوان اکہِ درجہٕ پٮ۪ٹھ چھُ ییٚمہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ عرشس تام اگر ژٕ اتھ اطاعتس پٮ۪ٹھ یعنی خدا وند کریم سٕنزِ اتھ بندگی پٮ۪ٹھ اگر انسان صبر دوٚیِم صبر چھُ اگر انسان مصیبتس پٮ۪ٹھ صبر کرِ ییٚلہِ انسانس مصیبت چھِ یِوان پتہٕ چھِ سانہِ زِ یُتُے نیران خدا دِیِنَے بیٚیہِ کیٛاہ چھِ أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ مولا امیر المومنین فرماوان اگر انسان اتھ مصیبتس پٮ۪ٹھ صبر کرِ أمِس کوتاہ اجر چھُ مےٚ ونان دپان امیر المومنین أمِس چھِ مِلان 800 درجہٕ 800 درجہٕ ثواب چھُ أمِس انسانس مِلان یُس مصیبتس پٮ۪ٹھ صبر 3یِم صبر چھُ اگر معصیتس پٮ۪ٹھ صبر کرِ معصیت گوٚو گۄناہن ہُنٛد بازار چھُ وٕنکٮ۪ن گرم پرٛٮ۪تھ طرفہٕ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھِو امریکہس منٛز کیٛاہ چھُ تتھ ناو جافریا سۄ فایل یۄس چھےٚ تمام دُنیا پھسیومُت وٕنکٮ۪ن تِمنٕے گۄنہن چھُنہ پھسیومُت مولا امیر المومنین فرما اگر چانہِ خٲطرٕ آسن نہ یِم گۄنہٕکۍ تمام بازار آسہِ چانہِ خٲطرٕ گرم پتہٕ بچایہِ انسان پنُن پان یِمو گۄنہو نِش مولا امیر المومنین ونان أمِس چھُ خدا وند کریم کران 1400 درجہٕ عطا مولا امیر المومنین ونان أمِس چھُ خدا وند کریم کران 1400 درجہٕ عطا
یُس گۄنہو نِش پنُن پان اتھ جایہِ تہِ مولا امیر المومنین ونان گۄنہو نِش چھُ سُے انسان بچان ییٚمِس منٛز ایمان آسہِ ییٚمِس منٛز ایمان آسہِ یوٗتاہ یوٗتاہ قوی ایمان آسہِ نا انسانس تیوٗتاہ چھُ انسان یِمو گۄنہو نِش دوٗر روزان سوال آو کرنہٕ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عرفن بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عالمِ دیٖنن معصومیٖن کیازِ چھِنہٕ گۄناہ کران یِمو دِژ نہٕ قرٲنی دلیٖل باقٕے دلیٖل کِہینۍ تہِ یِمو دِژ عقلی دلیٖل ووٚن یِمو دوٚپُکھ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ عٲقل منٛد انسان چیٚیا زہرٕ پیالہٕ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ علما ونان عٲقل منٛد انسان چیٚیا زہرٕ پیالہٕ دوٚپُس نہ کِہینۍ چیٚیہِ نہٕ دوٚپُس کیازِ چیٚیہِ نہٕ دوٚپُس أمِس چھُ پاے اگر بہٕ یہِ زہرٕ پیالہٕ چٮ۪مہٕ اتھ چھُ رِزلٹ انسان تِکیازِ اَمے معصومیٖنن چھُ پاے یہِ گۄناہ کُس اثر چھُ أمِس انسان سٕنٛزِ زندگی منٛز یہ کس اثر چھ تراوان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ونان دپان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یوٗتاہ گۄناہ زیادٕ چھُنہ گژھان تیوٗتاہ چھُ اتھ دُنیاہس تہٕ اتھ کائناتس منٛز اتھ بستی منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ قحط یِوان قحط چھُ تِتھ کٔنۍ یِوان مگر أمِس انسانس چھُنہٕ سمجھ یِوان أمِس انسانس چھُنہٕ فکرِ تران بے وقت روٗد پیوان ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ضروٗرت آسہِ تمہِ ساتہٕ پیوان ییٚمہِ ساتہٕ ضروٗرت آسہِ تمہِ ساتہٕ نہٕ روٗد پیوان امہِ کھۄتہٕ کیُتھ مُصیبت یی اتھ بستی بیٚیہِ ونان مولا امام صادق علیہ السلام ونان بیٚیہِ کیاہ چھُ گژھان دوٚپُن بیٚیہِ چھِ امہِ بستی ہٕنٛدۍ یتھ بستی منٛز زیادٕ گۄناہ چھِنہ گژھان دوٚپُن امہِ بستی ہٕنٛدۍ یِم کاربٲرۍ تٲجر تجارت یعنی دُکاندار اتہِ چھُ ہنگہٕ منگے اتھ یُس یہِ بازر چھُنہ آسان بازرس منٛز چھُ درٛۄجر گژھان ہنگہٕ منگے چھُ درٛۄجر گژھان درٛۄجر کیازِ چھُ گژھان دوٚپُن اثر چھُ آسان یِمن گۄنہن ہُنٛد دوٚپُن اتھ چھُنہٕ تران فکرے چھُنہٕ تران ترٛیٚیِم خصلت ونان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اتھ بستی چھِ برکتھٕے مۄکلان وجہ کیاہ چھُ آسان وجہ چھُ یِمن گۄنہن ہُنٛد توے ونان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یُس انسان اتھ مصیبت یعنی یِمن معصیتن یِمن گۄنہن پٮ۪ٹھ صبر کرِ خۄداوندِ کریم چھُ تٔمِس 1400 درجہِ ثواب عطا کران بیاکھ خصلت کیا أمس مومنس ییٚلہِ یہِ مومن سماجس منٛز چھُ آسان مولا امیر المومنین فرمان یہِ چھُ آسان صادق القول یہِ چھُ پٔزۍ یور آسان مومنہِ سٕنٛز زبٲنۍ نیرِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ اپُز سوالٕے چھُنہٕ أمۍ سٕنٛز زبٲنۍ نیرِ اپُز مولا فرماوان أمِس مومنہِ سٕنٛز زبان چھِ أسۍ چھِ ونان لسان الصدق یعنی یۄس پٔزۍ زبان آسہِ أمِس مومنہِ سٕنٛزِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھِ سٲری اعتماد کران أمِس مومنہِ سٕنٛزِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ چھِ سٲری اعتبار کران تِکیازِ یِمن چھُ آسان پاے یہِ نہ ہیٚکہِ نہٕ اپُز ؤنِتھ فرماوان اپُز تہٕ پوٚز یہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ فلسفہٕ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ییٚتٮ۪تھ سُہ بیان کٔرِتھ کینٛہہ پوٗنٛژِم شرط ونان جناب امیر المومنین کیاہ چھُ أمِس آسان دوٚپُن یہِ چھُ وعدس وفا کرن وول آسان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سۭتۍ کانٛہہ تہِ وعدٕ کرِ کانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ یہِ وعدٕ کرِ یہِ چھُنہٕ وعدٕ خلٲفی کران یہِ چھُ وعدس وفا کران مومنہِ سٕنٛز صفت فرماوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیٖزن گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ منٛدٕ چھُن 4 چیٖزن یِم کم 4 چیٖز چھِ دپان اگر ژٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ وعدٕ کرکھ اتھ وعدس کر وفا چاہے ژٕ یہِ وعدٕ أکِس مومنس سۭتۍ کرکھ چاہے ژٕ یہِ وعدٕ أکِس کٲفرس سۭتۍ مگر ژٕ کر وعدس وفا دوٚیِم مہمانس مہمان نوٲزی ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ گرٕ مہمان یی أمِس مہمانس کر مہمان نوٲزی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہِ مہمان چاہے یہِ مومن آسہِ چاہے یہِ کٲفر آسہِ ترٛیٚیِم مولا فرماوان مٲلِس ماجہِ خدمت کرنس اگر یہِ مول موج مومن آسہِ تمہِ پتہٕ تہِ کر أمِس خدمت اگر یہِ مول موج کٲفر آسہِ تمہِ پتہٕ تہِ کر أمِس تِکیازِ امِچ بہتریٖن مثال بیان کران حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شخصا اوس أمِس اوس ناو ابراہیم أمۍ کوٚر تازے دین اسلام قبوٗل دوران امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پتہٕ ییٚلہِ حجس اوس گژھان یہِ اوس گژھان امامس ملاقاتس امامس سلامہِ اکہِ دۄہ گوٚو یہِ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلامس نِش دوٚپنس آغا مےٚ حظ چھُ دیٖنِ اسلام کوٚرمُت قبوٗل مگر موج چھنہٕ مےٚ اتھ دیٖنِ اسلامس پٮ۪ٹھ موج چھِ مےٚ پننسٕے دیٖنس پٮ۪ٹھ یتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ أسۍ ٲسۍ مطلب موج چھِ غیر مسلم آیا مےٚ چھا جٲیز أمِس ماجہِ سۭتۍ وۄتھُن بِہُن أمِس سۭتۍ کھیوٚن چیوٚن مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام أمِس ونان ابراہیم ییٚلہِ ژٕ دسترخان چھُ تراوان
ات دسترخانس پہ تیت چیز آسان یت اسلامن ممانیت کرمز مثلا شراب آسان مولا سن حظ آسان ہمن جانورن ہند ماز آسان یمن جانورن اسلامن ممانیت کرمز مولا ستین حظ آسان دنس تیل ٲسۍ أتھۍ دسترخانس پہ بیہوان أمس ماجہ سۭتۍ ٲسۍ تیل أتی بیہوان دنس ابراہیم ژےٚ امہ برونٛہہ اکھ دین مگر وچھی ژےٚ دین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وچھی ژےٚ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وچھی ژےٚ ہاوٕنۍ کردار امام جعفر وچھی ژےٚ ہاوٕنۍ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ کردار دس اگر ژٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پننس دینس پٮ۪ٹھ اوسُکھ اگر ژٕ امہِ ساتہٕ ماجہِ اوسُکھ نا 100% 50% خدمت کران وۄنۍ کر ژٕ ماجہِ برابر 100% وۄنۍ کر ژٕ یِتھ کٔنۍ پن یُس سُہ پروان چھُنہ شمہس آسان گتھ کران یِتھے کٔنۍ روز أمِس پننہِ ماجہِ گتھ ییٚلہِ ابراہیم اتہِ مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ واپس آو وۄنۍ چھُنہٕ یہِ کٲشرٮ۪ن الفاظن منٛز وۄنۍ چھُنہٕ یہِ ماجہِ دِوان پتھر تہِ کھور تراونہٕ یہِ چھُ یہِ پننٮ۪ن قدمن پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن چشمن پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن اتھن پٮ۪ٹھ رٹان أمِس ماجہِ ہٕنٛدۍ یِم قدم یعنی یہِ چھُ وۄنۍ ماجہِ سٮ۪ٹھاہ خدمت کران موج ووٚتھ أمِس گۄڈنیُک جملہٕ ووٚتھُس موج گۄڈنیُک جملہٕ دوٚپُس گوٚبرٕ میانا ژٕ ما مُسلمان بنیومُت وٕچھو مُسلمان سٕنٛز پہچان دوٚپنس ژٕ ما مُسلمان بنیومُت دوٚپُس موجی اوے دوٚپنس مےٚ چھُ باسان ژےٚ چھے کٔمۍ تانۍ پیغمبرن یہِ تعلیٖم دِژمٕژ تِکیٛازِ یہِ چھُ شیوے پیغمبر یہِ ژٕ کران چھُکھ یہِ چھُ پیغمبر ونان دوٚپُس موجی نہ پیغمبر چھُنہٕ دوٚپنس تیٚلہِ دوٚپنس پیغمبر سُنٛد فرزند چھُ دوٚپنس نہ بہٕ ماننہٕ کہِ یہِ چھُ پیغمبر دوٚپنس یہِ چھُ پیغمبر سُنٛد فرزند پیغمبر سُنٛد فرزند میون شیٚیِم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ موج چھےٚ نا وٕچھان أمِس سُنٛد یہِ کردار أمۍ سُنٛد رفتار أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن موج أمِس اورے ونان گوٚبرٕ میانہِ کوٗتاہ عظیٖم تہٕ بہتریٖن دیٖن چھِ منتخب کوٚرمُت کوٗتاہ بہتریٖن دیٖن چھِ انتخاب کوٚرمُت چھُنہ صلہ مےٚ تہِ کرکھ امے دیٖنٕچ تعلیٖم امے دیٖنٕچ تعلیٖم تُہۍ وٕچھِو یِہوے چھُ اَسہِ تاریٖخ ہیٚچھناوان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تُج نہٕ تلوار تٔمۍ کَمہِ سۭتۍ فالو دیٖن ادٕ اَسہِ کیٛاہ گوٚمُت اَسہِ کیٛازِ نہٕ اخلاق پیغمبر خۄدایَن کَمہِ سۭتۍ فالو دیٖن اگر تٔمۍ تلوار آسہِ ہا نا تُجمٕژ تیٚلہِ آسہِ نہٕ دیٖنہِ اِسلامن یوٗتاہ ترقی کٔرمٕژ بیٚیہِ کٕمو اِنسانو اوٚن ایٖمان یِم تَتہِ ساروی کھۄتہٕ غریٖب ٲسۍ یِمن سۭتۍ کیٛاہ یِمو کیٛازِ اوٚن ایٖمان یِمو کوٚر اکہِ دۄہ دعوت جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یِم ٲسۍ امہِ برونٛہہ تہِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن بادشاہن دعوت کران مگر تِم ٲسۍ نہٕ یِمن انسان شُمار کران ییٚلہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِمن دعوت کوٚر نا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو اتہِ کتھ جایہِ بیوٗٹھ پٔتھرِس پٮ۪ٹھ یِمو دوٚپُکھ یہِ کُس بادشاہ چھُ یِم بادشاہ نہٕ سیوٚد اسہِ سۭتۍ کتھ ٲسۍ یہِ بادشاہ بیوٗٹھ اسہِ سۭتۍ غذا کھٮ۪نہِ اسہِ سۭتۍ ووٚتھ تہٕ بیوٗٹھ یِموے ووٚنُکھ ییٚمہِ ساتہٕ اعلان کوٚر نا گۄڈٕنیتھ پیغمبری ہُنٛد گۄڈٕ اوٚن نہٕ بڑیو بڑیو بادشاہو ایٖمان گۄڈٕ اوٚن یِموے فقیٖرو گۄڈٕ اوٚن یِموے مُسافِرو یِمن کیٛاہ یِمو کُس مُتٲثر گٔے یِم گٔے مُتٲثر ییٚلہِ یِمو اخلاقِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٕچھ یِہوے موج أمِس ونان دوٚپنس مےٚ چھُ باسان یہِ گژھِ پیغمبر آسُن دوٚپنس نہ پیغمبر چھُنہٕ یہِ چھُ اِمام یہِ چھُ اِمام زادٕ دوٚپُس گوٚبرٕ میانہِ بہتریٖن دیٖن چھِ منتخب کوٚرمُت مےٚ تہِ کر تہٕ اتھ دیٖنس تعلیٖم دپان ییٚلہِ صبحٲے پوٚرُن نا دیٖن صبحٲے پوٚرُن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ اللہ علیہ یُتھُے یہِ صبحٲے پوٚرُن پیچنس آسہِ یہِ نیٚچوٗ دوٚپنس موجی ییٚمہِ ساتہٕ دیٖن چھُنہ اِنسان پران پتہٕ چھِ آسان نٮ۪ماز پرٕنۍ دوٚپُس گوٚبرٕ مےٚ نہٕ نٮ۪مازٕے یاد چھنہٕ بہٕ کۄس نٮ۪ماز پرٕ تازٕ مُسلمان بہٕ کۄس نٮ۪ماز پرٕ دوٚپنس موجی ژٕ روز سایڈس بہٕ پرٕ بڑِ بڑِ ژٕ تہِ پر مے سۭتۍ پیشن پرنووُن موج پیشن دِگر وۄنۍ ووت شام کھۄفتن تہِ پرنووُن أتھۍ راتس منٛز چھِ أمِس یہِ موج وفات کران مران یہِ موج یہِ ابراہیم چھُ پتہٕ گژھان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ سورُے قصہٕ کران بیان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپُس مولا یِتھ کٔنۍ حظ گٔے دٔلیٖل أتھۍ راتس منٛز گُزرے سۄ یہِ حظ آیہِ پتہٕ تجویٖز تکفیٖن مُسلمانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کرنس امام صادق أمِس ونان ابراہیم ژٕ کیٛازِ چھُکھ غمگیٖن
ژٕ کیٛازِ چھُکھ ناراض ژٕ چھُکھ پریشان ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ دۄپنَس چانہِ ماجہِ ہٕنٛدِ جنتٕچ ضمانت چھِ دِوان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. توے ونان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس خدمتس منٛز ما آسہٕ شرمندگی کران شرمندگی ما آسہٕ کران یہِ آسہٕ پننہِ جایہِ فخر زانان أمۍ مٲلۍ ووٚنیا مےٚ کانٛہہ کٲم یہِ آسہِ پننہِ جایہِ فخر زانان أمۍ ماجہِ ووٚنا مےٚ گۄڈٕ ونان قرآن وبالوالدین احسانا یتھ دُنیاہس منٛز گوٚژھ نہٕ مول موج أمِس اولادس ونُن اولاد گوٚژھ یورے ونُن أمِس پننہِ ماجہِ مٲلِس بابا ژےٚ ما چھے کُنہِ چیٖزٕچ ژےٚ ما چھے کُنہِ چیٖزٕچ ضوٚرتھ أسۍ چھِ ونان وبالوالدین مگر رس 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 سانہِ کٔشیٖرِ چھُ اکھ انقلابا یِوان ییٚتہِ بنٲیِکھ وۄنۍ تِم اولڈ ایج ہاوُس وۄنۍ چھِ بُزرگن تُلان یِمن چھِ تراوان کٕمن منٛز وۄنۍ گوٚژھ نہٕ مےٚ یہِ گرِ یہِ ٹینشن تُلُن وۄنۍ گوٚژھ نہٕ مےٚ یہِ گرِ یہِ وۄندٕ مزر تُلُن ہتا آز کتہِ تُلہِ یہِ وۄندٕ مزر تمہِ ساتہٕ ؤنۍ زِ وۄندٕ مزر ما تُلنٕے ییٚمہِ ساتہٕ دۄہس أمِس چٲنِس مٲلِس ماجہِ دۄہس ٲس گژھان راتھ راتس ٲس گژھان اگر تٔمۍ تہِ آسہِ تمہِ ساتہٕ سوٗنٛچمُت یہِ اولاد چھُ مےٚ ٹینشن تُلان ژٕ کتہِ آسکھ وٕنکٮ۪ن یتھ دُنیاہس منٛز أسۍ کتہِ آسو یتھ دُنیاہس منٛز. ژوٗرِم تہٕ ٲخری شرط ونان امیر المومنیٖن مومِن گژھِ امانت دار آسُن امانت دار امانت چھُ مختلف قٕسمن ہُنٛد امانت امانتس منٛز چھُ گۄڈٕنیتھ یِوان انسانس یِم آزو یہِ چھِ خۄداوندِ کریٖمن تھوٚمُت ژےٚ نِش امانت چشمہٕ چھے امانت کن چھی امانت زبان چھے امانت اتھٕ چھی امانت جسمُک اکھ اکھ آزو چھُ ژےٚ نِش خۄداوندِ کریٖمن امانت تھوٚمُت اتھ امانتس متعلق گژھی سوال فرماوان قرآنٕے ونان مومن گوٚو سُہ یُس پننہِ چشمہٕ بنٛد کرِ کتھ جایہِ کتھ جایہِ کرِ پننہِ چشمہٕ بنٛد مولا امیر المومنیٖن أکِس جایہِ فرماوان دپان میون شی میون مانن وول ییٚلہِ یہِ بازرٕ مٔنٛزۍ پکہِ نا بازرٕ مٔنٛزۍ أمۍ سٕنٛدۍ چشمہٕ گژھن آسنہِ بۄن کلہٕ گژھِ آسُن تھوٚد مولا یہِ کیازِ گژھِ آسُن دوٚپ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ چشمہٕ چھُکھ نا بۄن تھاوان دوٚپُن تمام دُنیا چھُ گژھان پاے یہِ چھُ کمہِ تانۍ شریٖف خاندانُک کمہِ تانۍ شریٖف خاندانُک ییٚلہِ کلہٕ ژٕ تھوٚد چھُکھ نا تُلان تمام دُنیا چھُکھ ژٕ پیغام دِوان میون سر چھُنہٕ باقین جاین جُکان کہیٖنۍ تہِ یِم گژھن ژےٚ منٛز صفت آسٕنۍ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونان ییٚمہِ ساتہٕ انسان نظر چھُنہ تراوان یہِ چھنہٕ أمۍ سٕنٛز نظر آسان کینٛہہ أمۍ سٕنٛز نظر آسان کینٛہہ تیٚلہِ کٔمۍ سٕنٛز نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان یہِ چھُ شیطان سٕنٛدیو تیٖرو منٛز آسان اکھ تیٖر یُتھُے ژٕ نظر چھُکھ تراوان نامحرمس کُن یُتھُے ژٕ نظر چھُکھ تراوان گویا ژےٚ چھُکھ اکھ تیٖر لگاوان شیطان چھُ اکھ تیٖر لگاوان پتہٕ کیٛاہ چھُ یہِ کران پتہٕ چھُ یہِ دوٚیِم نظر تراوان ترٛیٚیِم نظر تراوان گوٚو پتہٕ چھنہٕ أمۍ سٕنٛز یِم چشمہٕ آسان یِم کٔمۍ سٕنٛز آسان یِم چھِ آسان پتہٕ شیطان سٕنٛز توے ونان مولا امیر المومنیٖن امانتس اتھ امانتس کر رٲچھ یہِ چھِ خۄداوندِ کریٖمن امانت دیُتمُت اتھ امانتس کر رٲچھ. دوٚیِم چیٖز یِم کن چھِنَے دِتمٕتۍ امانتس گٔے امانت دٲری کرٕنۍ اگر ژٕ یِمو کنو بہتریٖن کانٛہہ چیٖز بوزکھ ژٕ یِکھ مجلس امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامس منٛز مرثی بوزکھ موعظہٕ بوزکھ قرآن بوزکھ گویا ژےٚ کٔرٕتھ تتھ امانتس امانت ژےٚ بوٗزُتھ یِموٕے کنو گٮ۪وُن اَسہِ کیٛاہ کٔر اتھ امانتس أسۍ چھِنہ عام ونان أمۍ چھُ مےٚ نِش مال تھوٚمُت مال چھُ امانت نہ گۄڈٕ کر تتھ پننس امانتس رٲچھ یُس ژےٚ پانس نِش یہِ امانت چھے زبان چھنہٕ امانت تھٲمٕژ اگر أمۍ پوٚز ووٚنُن امہِ زبٲنۍ سۭتۍ گوٚو ژےٚ کٔرٕتھ اتھ امانتس اگر اپُز ووٚنُن فرماوان اکھ عالمِ دیٖن دوٚپُن بہٕ گوٚس قبرستانس منٛز شاید کوٚر مےٚ یہِ بیان ییٚتہِ قبرستانس منٛز دوٚپُن مےٚ ووٚن اَتہِ قبرستانس منٛز یِمن دوٚپُکھ ہے مےٚ چھُ بوٗزمُت یتھ قبرِ منٛز چھِ آسان مار سٕرٕ بیٚچ باقٕے چیٖز دوٚپُن قبرا گٔے یَلہٕ تٔمۍ دوٚپ نہ یُتھ قٕصہ چھُنہٕ آسان ییٚتہِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ مےٚ یہِ بوٗزمُت دوٚپُن یہِ صاحبِ قبر اوس بوٚڑ بارٕ عارف دوٚپُن أمۍ ووٚن مےٚ اورَے دوٚپُن نہ یتھ قبرِ منٛز چھُنہٕ آسان یہِ چھُ اِنسان اورٕ پانس سۭتۍ پانے کِتھ کٔنۍ چھُ پانے انان دوٚپُن أمۍ ووٚن مےٚ أمۍ صاحبِ قبرن دوٚپنس ژےٚ کرے بہٕ سوال ییٚمہِ تلوارِ ہُنٛد زخم چھا سہل کِنہٕ زبٲنۍ ہُنٛد زخم چھُ سہل دوٚپنس زخمہِ یعنی تلوار چھُ بلان مگر زخمہِ زبانہٕ چھُنہٕ بلان
دس یم سات کنس زخمی زبان چھنا دیوان زن میانہ خاطر یہ سرو بنان کت مز بیچ یہ بنان مار یہ بنان توے ونان امیر المومنین یہ سی امانت ات امانتس کر تو امانت داری مکر ات خیانت پتہ یت دنیا کن نمو کم کم چیز امانت کم چیز امانت دین ژے نشن امانت اس دین یہ دین ژے نشن امانت تھومت جناب پروردگار اگر ام دینچ قدر آس پرژھن یہ پرژھو جناب ابو ذر غفاریس یہ پرژھو حضرت مقدادس یہ پرژھو مالک اشرس یہ پرژھو میثم تمارس یہ پرژھو عمار سز ماجہ دپوس ژے ییٚلہِ کلمہ پوٚرُکھ ژےٚ کیٛاہ ٲیی کرنہٕ گو خداوندی کریمن ژے نشن یہ دین امانت ام پتہ ونان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت ژے نشن قرآن یہ قرآن ژے نشن امانت سورہ مبارکہ حشرس من چھنا ونان پروردگار عالمین لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر یہ قرآن آسے نا نازل گومت پہاڑن پٹن پہاڑ آسان نہ دریامت یمن آسے چکھنا چور گومت گو ژے روٹت یہ امانت ات امانتس کر تو امانت داری ام پتہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ژے نشن امانت یہ امانت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ژے نشن امانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ژے نشن اہل بیت طاہرین ژے نشن امانت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج ژے نشن امانت مگر عزیزو امام حسین عزادارو بعد از رسول اللہ کیا ہوت امانتس کرنا بعد از رسول اللہ کیا ہوت امانتس کرنا تاریخ بیان کران یم سات آخری لحظ وہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام کیا ون یا ایھا الناس انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت اے لوکو بہ دراس تہ نشن مگر مے ترٲے تۄہہِ نشن زٕ چیٖز اہل بیت طاہرین تو بیٚیہِ یم گژھن نہٕ جدا کۭتِس کالس ییٖتِس کالس یم دُشوے حوض کوثرس پٮ۪ٹھ مےٚ سۭتۍ ملاقات گوٚو یہِ اوس امانت عزادارو بعد از رسول اللہ جناب زہرا ٲس امانت دُنیاہس حضرت زہرا ٲس امانت ییٚلہِ دفن آیہِ نا کرنہٕ جناب زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین ونان پیغمبر خدایس دنس یا رسول اللہ حضرت زہرا دِژتھن مےٚ ژےٚ نشن امانت مگر ییٚلہِ مےٚ یہِ امانت ژےٚ مےٚ دِتُتھ نا امہِ ساتہٕ اوس یہِ صحیح سٲلِم مگر آز کوٚرُے مےٚ ژےٚ یہِ امانت حوالہٕ کوٚرمَے نہٕ یہِ امانت ٲے مےٚ نشن نِنہٕ مگر یا رسول اللہ ییٚلہِ نظرہ کرکھ نا اتہِ کیٛاہ وٕچھکھ اتہِ چھُ پہلو تہِ پھٕٹرٲیِتھ اتہِ چھُ ضربہِ دروازٕ تہِ اتہِ چھُ تماشہٕ تہِ آمٕتۍ حضرت زہرس اتہِ چھِ أمِس دروازٕ تہِ آمٕتۍ یا رسول اللہ یہِ ؤنی نہٕ مگر أمِس بٲزِ دٔپِس اُمتن کیٛاہ کوٚر یہِ بابس پتہٕ عزادارو یہِ اوس امانت امہِ پتہٕ اوس ترٛیٚیِم امانت جناب امیر المومنین ترٛیٚیِم امانت اوس امیر المومنین مگر کیٛاہ آو اتھ امانتس کرنہٕ عزادارو تِمے عیام چھِ یِوان وٕنکیٚن چھِ تِمے عیام یِوان یہ چھُنہ ٲخری جمعہ یُس رات اوس نا أتھۍ جمعہس منٛز خۄطبہٕ پران پیغمبر اکرم أتھۍ منٛز پیشن گویی شہادت ونان امیر المومنین سٕنٛز دپان ییٚلہِ امیر المومنین تھوٚد ووت نا مولا امیر المومنینس کُن نظر کران پیغمبر خدا زار زار ودان یا رسول اللہ ژٕ کیٛازِ چھُکھ زار ودان دپنس یا علی مےٚ چھِ پیوان سۄ راتھ یاد یتھ رٲژ منٛز چٲنِس سرس شِگاف تہِ یِنہٕ کرنہٕ چٲنِس سرس پارٕ گژھِ دپنس چون یہِ محسن یعنی یہ ریشے مبارک گژھِ خوٗنہٕ سۭتۍ خضاب عزادارو یہِ اوس امانت خداوندی کریم سُنٛد امیر المومنین اوس امانت امہِ پتہٕ اوس ژوٗرِم امانت اوس امام حسن مجتبیٰ کیٛاہ آو اتھ امانتس سۭتۍ کرنہٕ کیٛاہ آو کرنہٕ عزادارو دپان ییٚلہِ زہرِ الماس آو نا امام حسن مجتبیٰ دِنہٕ دپان ییٚلہِ یہِ زہر آو نا منگنہٕ آونہٕ یہِ اوس افریقہ پٮ۪ٹھ اننہٕ آمُت دپان ییٚلہِ یہِ زہر آو نا أمِس پیش کرنہٕ
अमिस वक्त किस हकमस दपान एम वो अमिस जहर अनन वलिस दपस बह कर इल्तमास बह कर गुजारिश दपस कस गुजारिश दपस ये कुन समंदरस मज जहर त्रावक ये समंदरस मज त्रावक दपस क्या दपस अगर कतर पे ना समंदरस मज जन जा समंदरस मज रोज कहन त जानवर जिंद कहन त जू जाथा रोज जिंद दपान अम वक्त हकम ना दपान बह कर यानी तजुर्बह बह कर टेस्ट इन वन दपान युथी मे कतर त्रो ना पत्थर जमीन पे आजादारो दपान मे क्या मे वो जमीन वो दू यह जमीन दज मगर करो पन्नसी पानस अर्ज दपस मगर यो जहर ये इमाम हसन मुजतबा सनिस जिगर मुबारकस पे वोतमत ये जहर इमाम हसन मुजतबा वोतमत इमाम हसन मुजतबा सनिस जिगर मुबारकस को हालात आजादारो युथ योर चौन जहर इमाम हसन मुजतबा और क्या वन पन्नी बेन जनाब जैनबे को जैनबा ताशान यूर यह जहरा अपरी आजादारो यह जहरा अपरी यह अमानत इमाम हसन मुजतबा अमानत मगर अम पे आजादारो आखिरी अमानत क्या पं जन पाकल में सो इमाम हुसैन तारीख बयान करा यम सात इमाम हुसैन शहादत वक्त वोत आजादारो जैनबे कुबरा जार वदान दपा इमाम हुसैन वन जैनबा सह जार वदान असे बड़ बाब त ये दुनिया गो असे मोश गई असे बाब त गो असे इमाम हसन मुजतबा त गो तो ही को बुझत आजादारो ए जैनबे कुबरा क्या वन दलस बाबा दलस बोजाना ये पैगम्बर खुदा ये दुनिया गो मगर मे शफीक मोज ये मोज ये दुनिया गई मे रफीक बाब ये बाब ये दुनिया गो मे गमखार बो इमाम हसन मुजतबा मे बोजाना ये इमाम हसन मुजतबा ये दुनिया गो ना बोस चकुन वुचान हाय मुसीबत हाय गुरबत बाया बकस कुन वुचवा आजादारो तवे वन तारीख बयान कर यह मुसीबत उजमा यह बोड़ बार मुसीबत कुछ मुसीबत जुमल कर अर्ज यम सात इमाम हुसैन द्रान आजादारो यह खामस मज युथ यह खामस मज आव ना दपा अम वो जनाबी फिजस दस फिजा हु संदूक अन यूर दपा ये संदूक आव ना अन जनाबी फिजान यह संदूक करना पेश दपा इमाम हुसैन मुत्रो दपा युथ यह मुत्रो ना अमस कोडन प्रोन जाम युथ यह प्रोन जाम कोड ना आजादारो युथ यह जाम कोड ना दपा यह जाम वारियन जायन चोटन यह जाम हजरत ज़ैनब कुबरा आई अत खम किस दरवाजे पे युथ नजर कर ना क्या वनस आजादारो दलस ज़ैनब लगने यत गरीबी ज़ैनब लगने यत मुसाफिरी ज़ैनब लगने यत बेकसी बाया मे बूजमुत चुक मदीनुक अमीर यीसा गुरबत या बाया यह ना शुक्ल जाम सटान यह ना शुक्ल लिबास सटान ज़ैनब दिल क्या दस मोन चिकल सटान बेनी कर बर्दाश्त बोझ सट प्रोन जाम बेनी कर बर्दाश्त आजादारो इमाम हुसैन वन ज़ैनबा यह जाम लोगुन तवई अगर यम साथ बह शहीद यह मा कर शायद मीनिस बदनस यह लूट कर मोन लिबास इन खबर यह प्रोन जाम वुचित इमन मा गस आहार आजादारो मगर क्या हो कर दपान जाम तव ना सार के आव ना गुल के आय सटन और विष्णु मुबारक के आव सटन आजादारो ये सार आव ना सटन यह सार वात इब्न ज़ियादस ब्रोह कन युथ यह सार थोक ना इब्न ज़ियादस ब्रोह कन दपा यह इब्न ज़ियाद वन शुमरस दपस शुमरा यह सारा मे क्या वन यह सारा क्या मंगान चमा वन नहीं कह तम मे वन चमा वो नहीं कह दपस इब्न ज़ियादा कत बर्दाश्त कर दपस क्या दपस इमाम हुसैन बदनस पे गोस ना सवार मे क्या वुच मे वो लम्हाय मुबारक वथान तो बेहवान दप मे दप शायद इमाम हुसैन इमाम हुसैन बद दुआ कर मगर युथ मे कान दुत अत क्या वुच मे हजरत ज़हरा सुन फर्जन वन यह वन पाना बन्ना मरन त्रेश दपस यह मरन त्रेश दस क्या कोर दस मे फिर बुत हजरत इमाम हुसैन बाईसर भी कोरम इमाम हुसैन सार जुदा
Ad prețesad șomăras se chetă prețesad șomăras se chetă Yet kani korat İmam Hüseyin'e sarıcıda. Zaban क्या शस दहाने नेबर मारने ने त्रेश dünya bir vefasa
Karbala. Ama kâşis vana şımrılayın. Dobna sado tami Beymat korkak kalan mazlumi Karbala. Dobnas zalimo temiz سون سامن پارن قبول اس مرحوم سز قبر کرن پورن سال خطا تک کرنس افسوس دار تہ بوزو انتہا گو مصیبتن جناب زینبس یل بوے رخصتس آز دس بائی ما کس کن وچ مگر بی پیو جناب زینبس ات صبرس کت پٹ گوس انتہا یل سیر مبارک نائزس آز سوال کر حکم کوٚر ابن سعد گژھِو اہلِ بیت رسوٗلن کٔرِو زنجیر کاروان سکھرٲیِو دپان ییٚلہِ جناب زینب درٛاے امام سُنٛد سر وٕچھُن نایزس پٮ۪ٹھ اَویزان گراو کٔر جناب زینبن اتھ پننِس بٲے سٕنٛدِس سرس لٲزِم چھُ پس پٮ۪ٹھ ٹٮ۪کَتھ کیٛاہ سپُد جوانو اکھ ہتھ نٔر تُلزیو تمہِ ساتہٕ سپُد
zala zemini karbaras. Dapan kıyameti kobra sapun. Yel Cenab-ı Zeynep'in boğazını sarıs kun nazar kır. Magar grav kah kırnas. Yel vadan boğaz Zeynep'in. Bayi bokas bunu bıçay. Davayı kıpırın sayri mübarekas bunu nazar. Kız bayi bıçağın çünkü sayıda biz kalmış sifat kayıpiyeş. Malin Yeli sayri Hüseyin'in nazar peşin Cenab-ı Zeynep'in. Kya sapın sarası dillar zızav. Sayri mübarek kur Cenab-ı Zeynep'in. Kya kur Cenab-ı Zeynep'in kya ho sayri Hüseyin karan. Margvay Yeli Cenab-ı Zeynep'in nazar kır boğazını sarıs. Boy buçun zar badan. Kah kur Cenab-ı Zeynep'in ey cevalet lunan nehli. Kah kur Cenab-ı Zeynep'in. Buçu yeli Cenab-ı Zeynep'in nazar kır. Yeli Cenab-ı Zeynep'in nazı pert boy.
Zeynep adı gayrı tatlı zasnal mut Çumul olamut çumul Dibiniz bay, meçi set halı olamı. Kah ko Janabi Zeynep'in. Dapın nasıl bayo, sa emin olsun. Bekler takılıp Zeynep'ız koçumuz. Kah kur Janabi Zeynep'in kosu grav kırınız. Dapın nasıl bayo. Meçini banu. Şuraya kaldı. Bayo, o sağ sakinas. Şangunu beksiniz. Çoğunsu sabahın şam. Bu sen yani bay. Meçi cigal sana. Yeli atıdaran. Çamı zaliman. Abi damıdı. Magar kah kur Hazreti Zeynep. Daban Zeynep çıkaran boyuz grav. Magar zalim pamı divan Janabi Zeynep'ız. Ya Zeynep'a. Biz boys man, da bus mal mechiga surşa. Melik nasud. Kay be ihtiramı kay jatasmadin. Mal bay mechini man burkati. Magar Janabi Zeynep'ız kya sapni mo pamosun. Margvay. Par cigras gay nuri azaras. Gay nuri azaras. Sallallahu aleyhi ya Abdullah, sallallahu aleyhi ya Abdullah, sallallahu aleyhi ya Abdullah. Ya leytena kunna فوزا فوزا عظيما فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الكافرين وإذا لم نبقى في بالجنة الكبرى سلام عليها ثم أدنى تجد القبور يستجاب الله